ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الاخبار دلوقتي يا جماعه؟ ماما زهقتني جدا، كل شويه تفضل تقولي لي طب ليه مش تتجوزي؟ طب ليه مش تتجوزي؟ يا ستي انا مش عايزه، انا تمام كده. طيب يلا بقى دلوقتي. طبعا يا جماعه انا مش لازم ان انا اتجوز، لازم انا اعمل تجاربي على ابن اخويا. طب يرضيكم ويصدقوا في الفيديوهات وما اعملش عليه تجربه؟ استحاله استحاله. فانا اهو يا جماعه، طبعا يا جماعه بناخد كوبايه زبادي. تعالى بس اكلك الاول، هاكلك في بقك. ما تقلق، لا عيب، ما تتفش، عيب ناس، عيب. يلا. لا لا اهو، طب اهو. طيب يا جماعه تمام، ما نحطش سكر، يعني حاولي كده تستبدلي السكر بعسل. ما عندكيش السكر خلاص مش مهم، هي معلقه سكر وشقلب وقلب ويلا اديله، مش مهم، عادي جدا. وبلاش نجيب الزبادي اللي هي فيها مواد حافظه، لا دي مش لذيذه خالص. نجيب اللي هي الزبادي الفريش. يلا يا قلبي، يلا. بسم الله. مش عارفه ليه حاسه ان انت يا يوسف بتاكل ربع المعلقه والباقي بتسيبه. ليه يا حبيبي؟ والله. طب اكلك في وشك، ايه رايك؟ يعني ايه رايك؟ يعني ينفع تاكل لوحدك؟ ايه رايك ناكل يعني ايه رايك ناكل وشك انت معاك؟ قللي المعلقه شويه عشان انت بتمنعي على الاخر. انا حاسه بكده برضه. يلا. بسم الله. لا ممكن اكل وشك يوسف؟ يعني ايه رايك اكل والله هنا افضل بس؟ ما اكلت لي بقي. يعني يا جماعه، طب يرضيكوا ثواني بس، يرضيكوا يا جماعه هو بس ياكل؟ مش لازم وش ياكل معاه؟ صح ولا غلط؟ قولوا لي بس، صح ولا غلط؟ لازم لازم لازم، ده حاجه ضروريه. وعايزه اقول بس حاجه تانية اخيره. مش معنى كده ان احنا نقول بقى المامز يقولوا لاولادهم بقى يلا عشان تتجوزي يلا، لا 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 خالص. اهم حاجه التعليم، اهم حاجه الشهاده، اهم حاجه تبقى ناجحه، تبقى قويه، تبقى مفتريه. انا مش هرد عليك، دي مامته يا جماعه. تحياتي ليكي حبيبتي، بحبك جدا. مش هقول لك حاجه، والله. وبلاش برضو نقول لبنتك انت سوري باينه انت قطر الجواز فاتك. لو قطر الجواز فات تركب له الطياره عادي، مش مهم يعني. ايه المشكله؟ يلا يا بيبي، يلا 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 يلا، ما يلا.